ni umusore ubarizwa muri lebo ya Iteka Music, umusore wigaruriye imitima y'abantu benshi bivanye n'amajambo aririmba mu ndirimbo ze. Ni umuririmbyi mwiza cyane ku ijwi ryiza, ku lyrics nziza cyane, ndetse ubona ko ari umusore wigaruriye imitima y'abantu benshi. D1 yaraye yegukanye agashimwe ka AGC Award ryaraye ribaye ku munsi w'ejo, yatahanye agashimwe ka meilleure révélation de l'année 2021. Tubibutse ko D1 yari mwihiganwa mu gice kimwe na Trayzo, Rappi Boy ndetse na Meli, ariko ku nshuro ya mbere uyu musore bose abashyira hasi, hanyuma award arayitahukana muri lebo ya Iteka Music. Nk'uko twagiye tubibona abantu benshi bagenda bamushimira, ariko kandi muri kino gitondo cy'uyu munsi ni naho indirimbo yaririmbiye Miss Burundi yabashije kuja hanze. Abantu bakibaza ati se kubera iki iyi ndirimbo uyu mustar wacu byifashimwe neza muri kino gihe, kubera iki iyi ndirimbo atabashe kuyiririmba muri Miss Burundi muri grande finale? Abantu bakibaza ati se hoba ari mu management itarabigizemo uruhare kugira ngo habe collaboration nziza hagati y'abajejwe gutegura Miss Burundi uyu mwaka turi mu 2020, kuko ubona umuririmbyi byarafashe umwanya wo gutegura indirimbo muri studio, wifata umwanya munini kwandika, yatanze amafaranga kugira ngo indirimbo isohoke, ariko iyo ndirimbo ntivuzwe muri Miss Burundi. Ubona ko atari igikorwa cyiza abantu bari gushima. Kuba umuririmbyi yarafashe umwanya akandika indirimbo, abantu baribaza ati se nta lebo ya Iteka Music, nta collabo yagize kugira ngo iganire n'ababe bijejwe ba Miss Burundi kugira ngo iyo ndirimbo ibashe kuvuzwa? Ubu ni ikintu abantu benshi bibaza cyane. Hari n'ibindi byagiye bivugwa ku bijanye na Miss Burundi, bamwe bakavuga ati Miss Burundi hari bijanye na media kuko batabasha gukorana neza cyane. Hari utunenge twagiye tuboneka mu bijanye na network, kuko igiteramo cyari giteganyijwe, event yari iteganyijwe kuba ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu isaha 12:30 murantunga isaha 11:30, ariko live streaming yaje kugaragara ku masaha ya saa 3 z'ijoro. ubona abantu bari babuze ahantu bashobora kurebera iyo event. Kandi Miss Burundi ni platform nziza cyane ikunzwe n'abantu benshi, kandi abantu benshi bari gukurikirana ibikorwa byabo, bari kubavuga ati connection ntiyari imeze neza, ama-image ntiyari imeze neza. kandi tuzi yuko ahangaha hari company zijejwe gutanga ama connection, tuzi nka za Limitel, za Sebinet, Spadanet zirahari. kubera ko connection buri mwanya bavuga ngo ubuhinga ntibugenda neza. Ikindi hari izindi company zifite ibikoresho bigezweho nka Bejeko, GC Production, Iteka Media. Abantu bakavuga ati kuki hatabaye collaboration kwa abantu bafite ibikoresho bijanye n'igihe kugira ngo babashe kubaheze kugira muri Miss Burundi babashe gukora igikorwa kimeze neza gishimwa n'abantu benshi. Hari abantu benshi bagiye babishira kuri Twitter, hari abagiye babishira ku mastati yabo ndetse no ku social media zitandukanye platform, bavuga ati ni ibintu bigayitse cyane kubona igikorwa nka kiriya cha Miss Burundi abantu badashobora kubona ama-image kuko bikwiriye mu kanya, bakandika yuko habaye ikibazo cya technique, kandi ari ibintu bari gufatira igihe bakabanza kabitegura neza kugira ngo connection ize imeze neza. Ni inkuru twya tubatohoreza kubera iki indirimbo ya D1 yaririmbiye Miss Burundi, kubera iki itavugijwe kandi yari imaze gukorerwa mixage, yaheze gukorerwa mixage, ariko iyi ndirimbo ikaba yagiye kuri page cyangwa se YouTube channel ya Iteka Music, ariko kigezwe icurangwa